Yes, ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza, nizere ko aho muri muguwe neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Ni amakuru akomeye cyane ari kugarukaho hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Congo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Amakuru aturukayo ni menshi kugeza amagingo aya ngaya. Ndaza kukubwira ko kugeza ubu ngubu Antonio Guterres yashimiye bikomeye cyane amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni amasezerano yasinyiwe muri White House muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amasezerano agena amahame ngenderwaho y'amahoro mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no kurangiza intambara imaze imyaka 30 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu ni umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko yishimiye amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo byagiranye ku ya 27 Kamena 2025, agaragaza ko atanga icyizere cyo kugarura amahoro arambye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Iri tangazo Antonio Guterres yasohoye yavuze ko magingo yanga ari intambwe ikomeye yo guhagarika intambara no kugarura amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hari n'ibindi byinshi yatangaje, ashimira uruhare rw'abashyizeho umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'uw'Amajyepfo SADC kugira ngo bafashe muri ibi biganiro n'ibindi byinshi byose ndaza kubikubwira. Antonio Guterres yagiye agarukaho magingo yanga byagiye bigarukwaho na benshi. Ndaza kandi kukubwira ko umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yitwa Joseph Kabila Kabange. Uyu nguyu yamaze gutangaza ikintu gikomeye cyane, ati Tshisekedi asigaranye amahitamo agera kuri 3 yonyine. Ati akwiye kwegura ibintu bitaraba bibi kurushaho nk'uko bimeze ubu. Kabila atangaje ibi ngibi nyuma y'uko akubutse mu mujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, aho yanyarukiye muri uyu mujyi ndetse amakuru aranavuga ko yaganiriye n'abayobozi batandukanye. Hari n'andi makuru avuga ko yaba yarajyanwe no kuba yarateguye no gutegura urugamba cyangwa no kurebera hamwe uburyo M23 iri kwitegura urugamba ndetse no guha akanyabugabo cyangwa morale abasirikare ba M23 kugira ngo bakomeje urugamba. Amakuru aravuga ko Kabila kugeza ubu ngubu nubwo akiri mu mujyi wa Bukavu, ariko hari amakuru avuga ko yaba yongeye gusubira mu mujyi wa Goma kugira ngo akomeze gutegura urugamba ndetse no gutegura uburyo bwe ashaka gukoramo ibintu bye afatanyije n'uyu mutwe wa M23. Ndaza kubwira rero ibya Joseph Kabila Kabange uko bihagaze. Ndakubwira no ku kibuga cy'imirwano ntabwo ibintu byoroshye n'aka na gato. Ku munsi w'ejo amakuru aravuga ko intare zasarambwe nyuma y'uko zigabiye imijyi ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri teritwari ya Walungu, igafata n'uduce twinshi cyane twegereye agace kitwa Kaniola. Ni kamwe mu duce dukomeye cyane, ni agasozi gakomeye gahanamiye kuri teritwari ya Walungu ndetse na Uvira. Amakuru rero aravuga ko M23 yamaze no kwigabiza utundi duce, ndetse hari n'amakuru avuga ko imirwano ikomeye cyane yongeye kubura muri teritwari ya Fizi, ndetse nyuma yuko wari komanda w'abazalendo bamurashe bakamuta mu ruzi. Amakuru ni menshi ari guturuka muri ibi bice, ndetse hari n'ubwoba bukomeye cyane ku baturage ba Uvira ndetse no mu Minembwe. Isaha ku isaha bashobora kugabwaho igitero isaha ku isaha. Ni nako kandi amakuru avugwa ku ndege yakoze impanuka mu Minembwe yateje ubwoba benshi bavuze ko ari FARDC ngo yari igarutse kugaba ibitero ikoresheje iyi ndege, ariko iyi ndege yakoreye impanuka hano mu Minembwe. Ndakubwira ibyayo ndetse nkubwire n'amakuru ari kuyivugwaho, nkubwire n'abo yahitanye ndetse n'ibyangiritse hano mu Minembwe. Bamwe bati ni Masunzu waba ugiye kugaruka kuhagaba ibitero, abandi bati ibintu byakomeye. Ibyo byose ndaje mbikubwire. Ndanakubwira rero magingo ya ngaya ingingo nyamukuru ikubiye mu masezerano y'u Rwanda na Congo basinyanye. Ni ingingo zigera ku 9, ariko hari zitari kumvikanwaho, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari zimwe itazemera kubahiriza
kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gushyiramo na clause ivuga ko uruhande rutazemera amasezerano ruzabigaragaza mbereho y'amezi agera kuri 6 mbere y'uko aya masezerano yubahirizwa. Ese Kinshasa irabyitwaramo gute ko aya masezerano agiye gutangira kubahirizwa? Ibi byose nibyo nje tukarebera hamwe 5 kuri 5. Reka mbahereze ikaze n'abasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5 kuri 5. Reka munyemerere mpere ku byatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Yatangaje ko yishimiye amasezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda basinyanye ku ya 27 Kamena 2025. Agaragaza ko ari amasezerano atanga icyizere cyo kugarura amahoro arambye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. U Rwanda na Kongo byagiranye aya masezerano ku mugoroba wo ku ya 27 Kamena 2025 babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo zikubiye muri aya masezerano zigomba kuba zakurikizwa ndetse harimo n'izo kubaha ubusugire bwa buri gihugu ndetse no gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR ndetse n'uwishamikiyeho ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda ndetse no gucyura impunzi. Itangazo Antonio Guterres yasohoye ku ya 28 Kamena 2025 agaragaza ko iyo ari intambwe ikomeye yo guhagarika intambara no kugarura amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ndetse ati aya masezerano ni intambwe ikomeye igiye gufasha kugabanya umwuka mubi no kugarura amahoro ndetse no kongera kuzana ituze mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Guterres yanashimiye ubuyobozi bwa Amerika bukomeje kugira uruhare rukomeye muri ibi biganiro byo kugarura amahoro ndetse bafatanyije na Katari hamwe na Perezida wa Togo Ahezozima Nyasimbe uhagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe akaba n'umuhuza mu biganiro by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje ashimira uruhare kandi rw'abashyizeho umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC kugira ngo bafashe muri ibi biganiro. Uyu muyobozi yahamagariye impande zombi kubaha ibikubiye muri aya masezerano no kubahiriza imyanzuro 20 y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi harimo no guhagarika imirwano. Uyu mwanzuro uheruka wako kanama ufite nimero 2773 ushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutera inkunga no gushyigikira FDLR, ugasaba ko iyi nkunga ihagarara kandi uwo mutwe ushyigikiye Kinshasa ukarandurwa burundu ndetse kuko ukorana n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC ndetse n'abazalendo utibagiwe n'ingabo z'u Burundi. Umuryango mpuzamahanga ndetse n'umuryango w'abibumbye urahamagarira Kinshasa kureka imikoranire n'uyu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo aya masezerano yubahirizwe. Gusa hari amakuru avuga ko nubwo aya masezerano yasinywe ndetse harimo no gusenya FDLR, Kinshasa itabyemera ndetse itabikozwa. Reka munyemerere mvango nerekeze kuri Joseph Kabila Kabange wasimbuwe na Tshisekedi Chilombo. Aragaragaza ko Tshisekedi amahitamo asigaranye ari amahitamo agera kuri 3. Kabila wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyaka 18 yagaragaje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wamusimbuye ku butegetsi ngasigaranye amahitamo agera kuri 3 arimo kwegura ibintu bitaramubana bibi. Uyu Joseph Kabila Kabange umaze ukwezi asubiye mu gihugu yabereye perezida nyuma y'umwaka n'igice ari mu buhungiro yari yarahise yerekeza mu mujyi wa Goma. Nyuma yo kuva mu buhungiro uri kugenzurwa na Alliance Fleuve Congo M23 irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Uyu munyapolitike Kabila wavuze kenshi ko igihugu cyabo kiri mu kangaratete kubera imiyoborere mibi idashoboye y'igitugu ndetse aribyo biri guteza ibibazo uruhuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yongeye kwibutsa kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ko ari we nyirabayazana ibibazo byose byugarije iki gihugu ndetse n'abanyekongo. Mu mahitamo agera kuri 3 Kabila yavuze ko Tshisekedi asigaranye ari ayakurikira, nubwo igihe kiri kumusiga yavuze ko ngo harimo kwegura mbere y'uko ibintu biba bibi kurushaho ndetse ngo ubwabyo ari byo bimutegeka. Ati rwose agomba kwegura. Yavuze ko kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi afite amahitamo yandi yo kwegura yo kwemera ibiganiro by'ukuri adashyizeho uburyarya cyangwa adashyizemo uburyarya
ndetse yanagaragaje ko hakenewe guhagarika intambara akanyarukira mu nzira y'ibiganiro, akamenya ko amateka agaragaza ko urugamba atari rwo rurangiza amakimbirane. Ndetse Joseph Kabila wasubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'ukwezi kwa Kamena, aho yahise yerekeza mu mujyi wa Goma. Yari amaze iminsi yakira abayobozi batandukanye barimo amatsinda atandukanye agamije kubereka umushinga we ndetse no gukuraho ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ndetse no kugaragaza ko ashaka gutanga umusanzu we mu gusubiza ibintu ku murongo muri iki gihugu. Amakuru avuga ko kuri ubu Joseph Kabila Kabange aherereye mu mujyi wa Bukavu, nawe uri kugenzurwa na M23 nyuma yo kwerekeza mu buryo bw'ibanga rikomeye muri uyu mujyi, aho biteganyijwe ko yaganiriye n'abayobozi batandukanye, amaze iminsi aganira nabo, ndetse hari n'amakuru ko yaba yaranaganiriye n'umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Sultan Emmanuel Makenga, nyuma y'uko Makenga yerekeje muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu bikorwa byari gukorwa byo kubaka umuhanda uhuza Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Kugeza ubu ngubu nubwo Kabila akiri mu mujyi wa Bukavu, ariko amakuru aravuga ko biteganyijwe ko aza guhaguruka yo akerekeza hano mu mujyi wa Goma, ndetse agakomeza kuganira n'abayobozi ba M23 ndetse no gukomeza impinduramatwara yabo. Magingo aya ngaya rero amakuru ahari ni uko M23 ikibuga cy'imirwano yongeye kucyinjiramo mu buryo bukomeye cyane, yigarura n'ibice bikomeye cyane muri teritwari ya Walungu. Ni imirwano wenda duhereye mu bice bitandukanye imirwano yagiye iberamo, reka wenda duhere muri teritwari ya Rubero. Ni imirwano ikaze yahuje FARDC ndetse na UPDF, ariko mbere yaho gato M23 muri Kivu y'Amajyepfo yarigaruriye ibice bitandukanye. Ni imirwano yatangiye muri ino teritwari ya Rubero, n'ubundi isa nkaho ari imirwano itunguranye, kuko M23 nyuma yo gufata ibi bice byose yahise yihaniza bikomeye cyane abazalendo ndetse n'aba FDLR. M23 gufata ibice byinshi muri Kivu y'Amajyepfo byasize n'ubundi yongeye gusatira umujyi wa Uvira mu buryo bukomeye cyane, havugwa imirwano ikomeye cyane yanubuye. Amakuru rero aravuga ko kugeza ubu ngubu abarwanyi ba M23 bigaruriye ibi bice byombi byo muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano kandi yabaye kuva ku gicamunsi cyo ku 28 Kamena 2025, aho amakuru agaragaza ko yatangiriye ahitwa Kaniola. M23 binasigaye igaruriye kano gace. Amakuru rero aravuga ko M23 gufata aka gace ka Kaniola, deja Kaniola yafashwe, yamaze kuba tombe. Magingo yanga rero yahise ifata n'utundi duce twegereye hano Kaniola. Ifatwa rero ry'aka gace mbona ryasize impande zombi zitanye mu mitwe mu buryo bukomeye, ndetse ni imirwano bisa nkaho yabereye no mu bindi bice birimo Chihambe, Kankinda ndetse na Buruhare. Amakuru rero aravuga ko utu duce twose M23 yamaze kuba itwigarurira. Ni imirwano kandi yanatumye abaturage benshi bahunga mu buryo budasanzwe, kuko abaturage bari batuye muri ibi bice bahunze. Biranavugwa ko bahungiye mu bice bitekanye byo muri ino teritwari ya Walungu. Hari inkuru nakiriye ikomeye cyane ituruka mu bice bya hariya mu Minembwe. Baravuga ko ngo habaye impanuka y'indege ahazwi ni nk'umurwa mukuru y'Umurenge nyine muri Kivu y'Amajyepfo. Hari indege yakoreyeyo impanuka ngo yashakaga kwitura ku kibuga cy'indege cyaho, cya kindi FARDC yagize intere. Urumva ni amakuru akubiye mu butumwa bwanditswe duhawe n'aba bataramu bacu, rwose tubashimire cyane, avuga ko iyi ndege yahushije ubwo yari igiye kwika hasi ku kibuga cyayo kiri ku Kiziba, igwa hakurya ahitwa ngo ni Gishigo. Ubutumwa bugira buti hari indege yari ije kwitura ku kibuga cy'indege cya Kiziba, irahusha igwa hakurya ku w'Igishigo. Bwongeye buti iyi ndege yangiritse ku ibaba ryayo ry'iburyo, ariko nta muntu wayiguyemo usibye umwe mu bakozi bayo wayikomerekeyemo, ariko bitari cyane. Ni ubutumwa bunakomeza bavuga ko kuri ubu iriya ndege bari kuyikora
ngo bari kuyikora kugira ngo ikomeze ibikorwa byayo. Umwe mu baturage uherereye muri ibyo bice wavuganye n'aba batanamu yababwiye ko rwose ngo atazi ubwoko bw'iyi ndege, ariko ko ari ishyirahamwe rya PAM rishinzwe ibiryo mu muryango w'abibumbye. Agira ati sinzi ubwoko bwayo ariko si kajugujugu ni iya PAM. Ibi byabaye ku gicamunsi cyo ku cyumweru, kuri iki cyumweru cya 29 Kamena. Binogo ko yari ivuye i Bukavu ku murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo, ikaba yari igemuye ibiryo ku baturage bagiye bakurwa mu byabo mu bice bitandukanye bya Minembwe kubera intambara zari zayogoje aka gace. Ku rundi ruhande ariko haratinywa ko drone y'ingabo za Kongo ishobora kuyigabaho igitero mu gihe ikirimo gukorwa, nk'uko n'ubundi uyu muturage wabitubwiye bivuze. Agira ati turatinya ko drone y'ingabo za Kongo zayirasaho. Icyo nicyo kibazo giteye impungenge cyane, kuko kwangirikaho ntabwo yangiritse cyane. Ati ni akabazo gato yagize ku ihembe ryayo. Ubwo rero abantu babyitiranya b'Abakongo, hari drone ya PAM yarasiwe hariya mu bice bya Minembwe, ntabwo babivuze uko biri. Yego, twekeze Ifizi, muri Fizi nyuma yo kwica komanda bamurashe. Mbere ko tugaruka hano i Rucuru, Ifizi nyuma yo kwica komanda bamurashe, umurambo we bahise bawuta mu ruzi. Ni imirwano kabisa yisubiramo. Komanda wandese ni imirwano yisubiramo yo kwa Mai Mai. Biroze bishambuke barwanye ku munsi wo kuwa gatandatu. Banarwanye hari habaye inama y'amoko yahariye. Yego, Ababembe, Abafurero. Bivuga ko byabereye muri sekiteri y'Ilelenge, muri teritwari ya Fizi hano muri Kivu y'Amajyepfo, yanaguyemo abatari bake muri uyu mutwe, barimo n'umukomanda wabo. Barangije bamuta muri umugezi. Bikubiye rero mu butumwa bugufi bwanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye, ndetse amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu isubiranamo rya Biroze bishambuke ryabereye n'ahitwa Gitumba. Ubutumwa rero buragira buti si ibintu Mai Mai bo kwa Colonel Ngoma Nzito bakoze basubiranamo gusa, kuko no kuwa gatandatu banisha abayobozi bagera kuri 2 b'uyu mutwe, ndetse no ku mugoroba barashe komanda, urumva, bamurasira hitwa Gitumba, barangije umurambo we bawuta mu ruzi. Mbona uyu mukomanda ashobora kuba amazina yataratangazwa neza, ariko imirwano y'isubiranamo rya Mai Mai ndetse na Biroze bishambuke kubera hano Gatumba yaje ikurikira yabereye ahitwa yaje ikurikira yabereye ahitwa Gasiro. Naho ejo baraharwaniye, niyo twavugaga ntitwamenyereza irita. Bataramubaye duhaga rwose baje kutubwira ko batashoboye gukurikirana uko byaje kurangira, gusa urumva kanga habereye agatendo. Ubwo ngo batangiraga kurasana, bishe barashe umukobwa w'umufurero ufitanye isano rya bugufi na Colonel Ngoma Nzito, n'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe wa Biroze bishambuke. Ubwo rero biviramo kumuhorera, hicwa n'abarimo na komanda batayo warebaga igasiro hano. Noneho yego, bamwishe bihimura, urumva, kuri uru rupfu rw'uyu mwana w'umukobwa. Noneho biravugwa ko ahangaha hapfuye n'abandi bo muri Biroze bishambuke batari bake, ushaka kuba bagera ku 9. Humvikanye n'intwaro ziremereye. Niko gukomeza kw'iyi mirwano rero muri ubwo buryo yakomeje hano Gitumba, nk'uko amakuru ava muri ibyo bice akomeza bivuga. N'ubu ngo aracyari umwuka mubi. Rero imbunda ziremereye n'izoroheje nk'uko biri kugenda bitangazwa, ngo zakomeje kumvikana ahangaha kugeza amasaha y'umugoroba ku cyumweru. Barwanye koko. Hanyuma hari n'andi makuru ataragenzurwa neza avuga ko umuyobozi mukuru w'uyu mutwe wa Biroze bishambuke ari we Colonel Ngoma Nzito yahamagajwe Uvira kujya gusobanura icyo subiranamo rigamije. Ariko kandi nk'uko byavuzwe nuko yerekeje Uvira ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu. Hagati aho kandi turakomeza gukurikirana aya makuru nk'uko bisanzwe twayibasezeranyije, dukomeza kugenda dukurikirana akantu kandi. Muri Rucuru rero naho bongeye gukozanyaho byakomeye cyane. Niwumva ngo General Dominique Ndaruhutse yashatse kwihimura kuri M23 ngo yambura agace, biramugora cyane, atakaza abatari bake kuri wa gatandatu tariki 28 Kamena ahitwa Birambizo.
ni muri groupement ya Bukombo muri teritwari ya Rucuro. Hiriwe imirwano ikomeye hagati y'inyeshyamba za M23 n'abarwanyi bitwa ngo ni VDP CMC, bo ni abazalendo bo muri CMC iyobowe n'uwita General Dominique Darhose, ariko yaripetiye usanga rero autoproclame ntabwo aba ari irye. Ni imirwano yo yatangiye kuva ku isaha saa 12 z'igitondo ku munsi w'ejo, aho humvikanaga amasasu menshi y'intwaro ziremereye cyane ndetse n'into mu duce twose nyine twabereyemo imirwano. Abaturage benshi cyane cyane abo muri sheferi ya Bwito bahise batangira guhunga bashaka ubuhungiro mu bice bitekanye cyangwa bitarimo imirwano. Abatabashije guhunga basigaye bihishe mu nzu zabo nk'uko byemezwa n'abaturage batuye hafi aha. Imirwano kandi ikomeje kuba mu gihe mu minsi myinshi ishize mu bice bitandukanye naho hagiye haberamo imirwano nko muri groupement ya Tongo, Bambo, Kihondo, Kiyeye, ahitwa Nyarubande ndetse n'ahitwa Burambo ndetse na Muhanga hagiye habera imirwano. Amakuru rero aravuga ko impande zombi zahanganye bikomeye cyane kuko umutwe wa M23 n'abarwanyi bo muri VDP Wazalendo na CMC n'abazalendo bose barwanaga mu buryo bukomeye baharanira ngo kwigarura uturere kwagura imbago niko navuga, kwagura ibirindiro ndetse bashaka kwambura ibice uyu mutwe wa M23 byo muri no Rucuro. Nubwo kugeza ubu ngubu rero hatari hatangazwa umubare runaka cyangwa umubare nyawo w'abantu baguye muri iyi mirwano, gusa amakuru aravuga ko haguye benshi muri iyi mirwano, cyane cyane yabereye ahitwa Kiyeye n'ahitwa Nyanzare, yatumye na benshi bapfa, abandi bava mu mazu yabo barahunga, amazu menshi yaratwitswe andi arasenwa. Amasasu rero menshi yumvikanaga muri bice yateye ubwoba abaturage. Abakuru rero b'imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'inzego z'ibanze barasaba ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo iyi mirwano ihagarare, bityo abaturage bongere bagire ituze n'umutekano mu buzima bwabo bwa buri munsi. Yego, hanyuma reka turebera hamwe ya FDLR mu by'ukuri hasinywe amasezerano akubiyemo kuyirandura. Ubundi FDLR iyo ariyo ku ruhande rwa guverinoma bayifata bati hari uwitwa Ntawiheba Ramadhan afite ibirepetidi gusa yabaye muri FDLR, yavutse mu 1994, amara imyaka 7 ari umusirikare wa FDLR. Maginga yaratahutse ari mu Rwanda aho yatangiye amahugurwa amubashisha gusubira mu buzima busanzwe. Rero mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ikinyamakuru Igihe yagaragaje ko uwo mutwe yawinjiyemo nyuma yo gutotezwa cyane n'abawugize, nk'amwe mu mayeri bakoreshaga binjiza abakiri bato muri gisirikare. Ati bwa mbere kugira ngo bwa mbere kugira ngo nyigeremo byaturutse ku gutotezwa, kuko wabaga uri umusore ushoboye bakajya bahora bakwikoreza imitwaro yabo buri munsi, wowe ibyo ukora ntibigende neza, bakavuga ko bazatuza ari ukubaye umusirikare. Ati nanjye rero nagize umujinya mpita ninjira igisirikare cyabo gutyo. Rero mu mwaka wa 2017 nibwo yinjiye muri FDLR. Yavuze ko rero yinjiyemo azi ko ari abantu beza bafite imigambi mizima n'ibyo baharanira, ariko ngo nyuma yo kugeramo yasanze barimbitse ingengabitekerezo ya jenoside n'ibikorwa byo guhungabanya umutekano, yiyemeza gutangira gushaka uko yazabacika. Rero yemeza ko akazi kabo ari ukwitoza no kurwana, kandi babwirwaga ko intego ari ugukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ngo kuko buyobowe n'abatutsi. Ibyo byatumye uwo mutwe wa FDLR muri rusange uhabwa intebe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'intambara y'umutwe wa M23 uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bw'ikinyarwanda by'umwihariko mu bwoko bw'abatutsi, witabajwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Rero ati twabaga turi imbere na FARDC ikaza inyuma. Rimwe na rimwe hari ubwo batuvangaga kuko twabaga twambaye imyenda ya FARDC ku buryo utari kumenya kudutandukanya, ariko iyo twabahaga iyo twatahaga rwose twabaga mu birindiro bitandukanye. Yego, yanerekanye rero ku bijyanye no gutegura urugamba ngo wasangaga abasirikare bakuru ba FDLR aribo bari kubitegura, bakavugana na FARDC bakoresheje igifaransa no kurebera hamwe amayeri ashoboka
ashobora gukoreshwa ku rugamba. Ikimenyetso cyo kuba ku ruhande rw'urugamba ku ruhembe rw'urugamba ngo habaga hari FDLR, ngo nuko no mu gihe cyo kugaba ibitero cyangwa kurwana ariyo yabaga iri imbere, abasirikare ba Kongo n'abazalendo bakajya inyuma. Hari nubwo twabibonaga ko ejo bundi bagifite ikibuga cy'indege cya Goma, wabonaga aba FDLR crap aribo bakirindaga, ndetse n'uyu ngashaka ko ari umwe mu barindaga ikibuga cy'indege cya Goma n'abariya Banyaromaniya. Birashoboka rero ibyo kujya ibyo kurya mu gihe cy'urugamba ngo byatangwaga n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, bigatangirwa hamwe n'ibikoresho bya gisirikare birimo amasasu, imbunda n'imyambaro byahabwaga bose. Hari igihe noneho bamaze amezi 6 FDLR na FARDC bari kumwe mu birindiro. Ubwo rero abayobozi mu nzego zitandukanye za Congo bakunze guhakana gukorana na FDLR, ariko ibikorwa byabo bishimangira byo birigaragaza, ibishimangira imikoranire byari bigaragaza. So rero uyu Ntawiheba we nawe yabikomojeho, avuga ko kwihuza kwa FDLR na FARDC byakorwaga mu ibanga rikomeye kuko bitamenywaga n'abari ku rugamba bose. Avuga ko rero ngo ariko nyuma yo kubona ko M23 ngo ibasumbirije, ubwo yasatiraga umujyi wa Sake, ngo hafashwe icyemezo cy'uko abasirikare bose baba mu birindiro hamwe cyangwa bihuriza hamwe. Ati ibyakorwaga byose byakorwaga mu ibanga, ariko tugeze Sake byageze igihe ngo turahushana cyangwa turaburana. Ati twageze mu bambiro tutari kumwe. Ati twari tumaze kubana amezi agera kuri 6 turi mu kigo kimwe. Ati ahubwo twageze mu bambiro dusa nkaho dutatanye. Uretse rero amafaranga, ibikoresho n'ibindi, Repubulika Demokarasi ya Kongo yahaga abasirikare ba FDLR barwanya uru rugamba, yanabizezaga ko nyuma yo gutsinda M23 ngo izabafasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni nabyo waruvuze koko. Hanyuma none basinye kubarwanya. So hari urugamba rukomeye rwabereye ahitwa kwa Madimba, hano binjira Sake hafi ya Piage. Ahangaha kwa Madimba twajyaga, Bwana Moses niwe wajyaga akunda gutotora ama operation yakorerwaga. Intare za Sarambwe zaharasaniraga ahangaha, n'aba Sadek bari barahagose bakingiye ikibaba. Abacanshuro bari hariya mu mujyi wa Sake rwagati hafi ya Ecole Primaire Pastorale Kadogo. Ugasanga ni nk'umutego wateze M23 kubera ko irwana yirinda ko habaho impfu z'abaturage, bo bakagenda bagashinga ibibunda mu baturage kugira ngo baze kurasa M23 nizi basanga nayirasi ibasubiza biyitirirwe. Rero urugamba rw'ahangaha uyu Ntawiheba yarukomojeho, avuga ko muri Werurwe 2024 M23 yabanje gufata ibice bikikije umujyi wa Sake no muri teritwari ya Masisi ndetse na Goma muri teritwari ya Nyiragongo. Yego, urugamba rwarakomeye rero ubwo M23 asatiraga Sake, kuko ngo mu ngabo yari hanganye nazo hari hamaze kwiyongeramo iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC n'iziri mu mutwe yohariye w'umuryango w'abibumbye uzwi nka FIB. Ntawiheba rero yerekana ko kwinjira muri Sake kuri M23 byasabye urugamba rw'injyana muntu, ngo kandi rwahitanye benshi mu bo bari kumwe, abandi barakomereka bikomeye. Uyu nguyu yararokotse. Ati uyu munsi ati kuva uyu munsi sinzabyibagirwa. Ati umunsi nazibagirwa nuwo twarwaniye hano kwa Madimba. Ati twaraharwaniye cyane, urugamba rurakara. Ati aho urusasu riri abo gupfa ntibabura. Ati inkomere ntizibura. Ati ubwo rero kubona umuntu ahavuye atarakomeretse cyangwa se ngo hasigwe ubuzima, nabyo byatumushima Imana. Yabivuganye igihunga, yabivuga ukabona rwose cyane rwose yongeye kwiheba. Yego, yakomeje agira ati M23 ngicyo yaturushije n'ubumwe. Ati bo barateguraga urugamba bagashyira hamwe bakarukorera hamwe. Ati nabo bandi ibyo bintu ngo byari akajagari. Ati aba bacu avuga nyine FDL uburyo ati byari akajagari gusa. Wajya kumva basubiranyemo ngo kuki mugiye imbere, ngo kuki ngo nyine byo ntabwo byari byoroshye. Noneho yavuze ko rero ngo kubona abantu bapfa byongeye gutuma agarura ubwenge ubwo gutekereza uko ngo icyo bari guharanira
uretse kuba imbata y'abayobozi bakuru ba FDLR nta kindi so hanyuma rero twihuta cyane kuri gatandatu tariki 28 Kamena habaye imirwano ikomeye yongeye kuba hagati y'ihuriro ry'ingabo za Congo na Uganda FARDC na UPDF uribaza niba ari operation Shuja bararwanya ADF se rero ngo barwanye n'itsinda rya Mayimayi mu mujyi wa Muhola muri teritwari ya Lubero ni muri Kivu y'Amajyaruguru ingabo z'ibihugu byombi zirimo kugerageza kwirukana izi nyeshyamba muri kariya gace aho zishinjwa guhohotera abasivile nkuko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza bwana Jarimura ngo ibintu ntibirasobanuka neza abaturage benshi bahunze ako gace bashaka ubuhungiro ahantu hafi hari umutekano rero bivugwa ko kuri uyu wa gatandatu w'iki cyumweru dusoje ingabo za Congo FARDC n'iza Uganda UPDF ngo zongeye gutera ibisasu mu mudugudu wa Vulinda ndetse na Ngovole zerekeza ku musozi wa Muhora hagamijwe gusenya inkambi za Mayimayi. Amakuru rero aturuka mu nzego zishinzwe kurengera abaturage aravuga ko amakimbirane hagati y'impande zombi yatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo bahungira muri centre y'Amabira Mambira nahitwa Muhangi na Vusamba ndetse no kure za Butembo. Amakuru rero aravuga ko kugeza ubu ngubu umuyobozi wa teritwari ya Rubero ngo yanze kwemera ko iyi mirwano yongeye kubura yanze kubyemera. Ku wa kane rero tariki 26 Kamena 2025 nibwo iri huriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC n'ingabo za Uganda UPDF bagabye igitero gikomeye cyane ku mutwe wa Mayimayi ikorera mu misozi yahitwa Muhora ndetse no mu muhanda wa Bambwe Musingi. Kuva icyo gihe bivugwa ko imidugudu myinshi yashizemo abantu barahunga. Iki kibazo rero cyateje ingaruka ku biciro cyane by'ibiribwa no ku masoko yo muri kariya gace cyane cyane mu mujyi wa Butembo ushobora kuko buriya Butembo ibona ibiribwa bivuye mu bice kandi biri kuberamo imirwano ugasanga rero biragorana cyane. Hari n'urwikekwe baribaza batese abatuye hariya abamayimayi batangiye gutuma nk'ubwo urumva abamayimayi nibo bagiye barihuza bakora icyitwa Wazalendo kandi batanye igisirikare cya Congo. Uruzinduko rwa Muhozi Kinshasa rwasize Muhozi atangaje ko ngo UPDF na FARDC bakajije imikoranire ariko no kurwanya Wazalendo yabikomojeho. Haribazwa niba byatangiye operation zatangiye zigatangira hano Rubero. Ubwo rero byateje ikibazo. Hanyuma reka turebere hamwe iby'aya makuru. Urebye hano i Rubavu abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ntago bishimye baranenga serivisi za migration zibatinza ku mupaka bati kandi igihe n'amafaranga bati bamwe mu bakora ubucuruzi bwambukiranya mu karere ka Rubavu baranenga imikorere y'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka migration muri aka karere kubaha serivisi itanoze bigatuma bakorerwa donc bakerererwa ku mupaka bategereje guteresha. Ubwo ni ibintu bavuga ko bibatera igihombo guteresha amakashe ni bavuga ko bibatera igihombo kirimo gukererwa mu kazi bagasanga ibicuruzwa byabo byangiritse cyangwa se bikibwa kuko byo biba byambutse kare ku magare. Ni mu kiganiro rero umuryango International Alert uherutse kugirana n'abacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ni muri gahunda y'umushinga wabo witwa Mupaka Shamba Letu ugamije guteza imbere abagore n'urubyiruko bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere k'ibiyaga bigari. Abacuruzi bo bagaragaje ko ikibazo cyo gutinda ku mupaka ngo ari ikibazo gikomeye cyane ngo bategereje gutererwaho kashi ndetse no kubuza kwagura bimwe mu bicuruzwa batacururije ngo birimo amafi ndetse n'ikibazo cya network zibura mu gihe cyo kwishyura imisoro ku biro bya Rwanda Revenue. Ni ukuvuga ngo ahangaha baragaye ibintu bitandukanye. Urumva ikibazo cyo gutinda ku mipaka nicyo batindaho cyane bategereje gutererwa kashi kubera ko hari nk'ibicuruzwa baba bafite nk'ayo mafi biba biri bupfe iyo bari bumva noneho iyo babishuruje ntibishire bipfa kurushaho. Ndetse ikibazo cya network zibura mu gihe cyo kwishyura imisoro ku biro bya Rwanda Revenue nacyo ni ikibazo basaba ko gikorwaho. Ubwo rero
n'ibyo basaba ngo bikosorwe. Ubwo rero Ikibazo ikibazo batinzeho. batinzeho ni iki? Ikibazo batinzeho gihuriweho rero na bose, ngo n'icyuko nyine ngo kubona urupapuro rw'inzira rwa CPGL giteganyijwe ari iminsi 3, gitegerezwa iminsi 3. ubundi basanzwe babizi ko byibuze iminsi 3 bagomba kuba bakibonye, ariko nanone ngo hakaba nubwo bamara icyumweru kirenga basiragira ku biro by'akarere ka Rubavu batarabona urwo rupapuro. So mu gihe narwo rero ubwo ku bantu bambuka buri munsi rudashobora no kumara ngo rudashobora no kumara n'ukwezi kumwe, nubwo rufite igihe cy'umwaka kuko ruhita ngo rwuzura ako kanya. Yego, bavuga ko urumva bafite imbogamizi nyinshi. Mbona bavuga ko rero ngo niyo ugiye kureba ku karere iki gipapuro ngo wirirwa wicaye utegereje ngo utegereje ko bagusoma, ngo bumwe rero hari n'igihe ngo utaha nta n'urwo ucyuye urwo rupapuro. Yego, ngo bikazagusaba kongera gusubirayo ku wundi munsi. Ubwo rero urumva ko bigoye, dore ko rero ngo babitanga ku wa mbere, ku wa gatatu no ku wa gatanu, ni iminsi 3 gusa mu cyumweru. Gusa iyi minsi yose nyine mu by'ukuri ugategereza wicaye mu rugo rimwe, ugasanga ibicuruzwa birahangirikiye cyangwa se bikakuviramo gutakaza abakiriya. Ikindi bavuga kandi bahuriyeho n'abandi bagenzi basanzwe, ngo nuko iyo bageze ku mupaka bashobora kumara igihe kiri hagati y'iminota 30 ndetse n'amasaha 2 bari ku murongo bategereje ko babasinyira, bigatuma bakererwa ku buryo rwose usanga ibicuruzwa byabo bishobora kuhangirikira cyangwa se kuhaburira, kuko ngo urumva deja banakwiba, ngo biba byambutse kare ku magare yabo bigatinda bategereje guteresha izo kashe. Urumva ko ni imbogamizi. Yego, rero umwe mu bacuruzi witwa Uwimana Claudine yagize ati ntabwo tuzi icyo bari abakozi ba migration baba batekereza, kuko ngo tumara igihe kirekire duhagaze ku murongo dutegereje kuduterera kashi, ugasanga rero ngo barimo kwiganirira, abandi bari kuri telefoni ku buryo butinda, no harimo n'uburangare. Ururangare. N'uwitwa Kamari Claude n'umwe mu bagenzi ukunda kwambukiranya imipaka, muto wa Petite Barriere, nawe avuga ko kugeza ubu ngubu ngo ni ukuri, ngo hariya hantu ngo turahakererwa cyane, ngo haba mu kugenda tujya muri Congo ndetse no kugaruka hose usanga hari imirongo miremire, tukibaza ikibazo kibitera bikatuyobera. Mu gihe ku ruhande rwa Congo usanga nta mirongo ihari, tukibaza ese ntabwo migration yo mu Rwanda ikora kimwe n'iyo muri Congo? Muri ibi biganiro rero umuyobozi w'ishami ry'ishoramari n'umuriro mu karere ka Rubavu, Mwiseneza Emmanuel, yavuze ko ikibazo cyo gutinda kubona icyangombwa cya CPGL kizwi, ariko ko hateganyijwe kuza mu by'ukuri abandi bakozi bunganira abahari kugira ngo bafashe umuntu ushaka icyangombwa kukibona vuba. Naho ku bijyanye rero no gutinda ku mipaka kuri Alert International ndetse na Mwiseneza bavuga ko rwose ahanini byatewe nuko nyuma y'uko M23 ifashe umujyi wa Goma, uburyo bwambuka umupaka bworohejwe, maze bituma abambuka baba benshi barenga ubushobozi bw'abakozi, bityo akaba ari ikibazo kireba za migration. Leta rero ikaba igomba kubiganiraho n'urwego kugira ngo harebwe uko abantu batajya batinda ku mupaka bategereje guteresha. Kugeza ubu ngubu rero biragaragara ko urujya n'uruza rw'abantu bambuka umupaka mu karere ka Rubavu rwiyongereye, aho rugeze ku bantu 50,000 bambuka buri munsi. Ibi bigaterwa rero nuko amasaha yo kwambuka yavuye ku isaha 9 akagera ku isaha 12 ku mupaka muto wa Petite Barriere ndetse na 4 ku mupaka munini Grande Barriere. Ikindi kandi nuko kugeza kuri ubu uburyo bwo kwambuka ku mupaka yombi bworohejwe ku ruhande rwa Congo. Icyangombwa baguraga amadolari, icyangombwa cyo kwambuka bakiguraga amadolari 10 ya CPGL
kibemerera buriya kwambuka ngo mu by'ukuri ngo ntabwo bakikigura ahubwo bambukira ku kitwa jeto. Ubwo rero abanyarwanda nabo basabwaga peri sejour y'amadolari 50. Ubu ngubu rero ntabwo bakiyakwa kuva aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 zifatiye umujyi wa Goma tariki 27 Mutarama 2025. Iyi ni resurgence yo kuba M23 yarafashe umujyi wa Goma, habayeho kwambuka noneho mu buryo urumva baba banizeye amahoro. Noneho baragiye aba benshi, biba ngombwa ko hari ibindi byinshi noneho birebwaho, bitera rero gukererwa, ntabwo habura izindi ngaruka ku rundi ruhande. Mu gihugu cya Uganda rero haravugwa iki? Ku myaka 80 Museveni yemeje ko azahatanira indi manda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yemeje ko afite intego yo kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka utaha wa 2026. Bikaba bishoboka ko ngo yaguma ku butegetsi muri iki gihugu kugera hafi mu gice cy'ikinyejana. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter, yavuze ko ngo nagerageje cyangwa nahamije ko nshishikajwe no kongera kwiyamamaza kuri manda yindi yo kuyobora igihugu cya Uganda nk'umwe mu bayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi rya NRM. Ati ubu rero ku myaka yanjye 80, yego, ati rwose kuva muri 1986 ubwo yafataga ubutegetsi nyuma yo kuyobora intambara y'inyeshyamba mu gihe cy'imyaka igera kuri 5, ishyaka riri ku butegetsi ryahinduye inteko nshingamategeko inshuro zigera kuri 2 mu bihe byashize kugira ngo Museveni yongererwe igihe ku butegetsi bwe, kandi abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bamushinjije gukoresha inzego z'umutekano kugira ngo agume ku butegetsi. Museveni yavuze ko ashaka kongera gutorwa kugira ngo igihugu kigere ku bukungu bwa miliyari 500 z'amadolari y'Amerika mu myaka 5 iri imbere. Ni mu gihe Minisiteri y'Imari yo ivuga ko muri iki gihe GDP ya Uganda ibarirwa muri miliyari 66 z'amadolari y'Amerika. Tugana ku musozo rero tunyarukiye mu gihugu cya Kenya. Inkuru iri kuhavugwa n'imeze ite? Kuri iki cyumweru abapolisi 2 bo kuri sitasiyo ya Ngia iherereye Alego Usonga ni mu ntara ya Siaya mu kurasa bapfuye nyuma y'aho umupolisi arashe umukuriye mbere yo kwiyahura, nubwo hari n'abavuga ko nawe yarashwe na bagenzi be. Polisi yavuze ko umupolisi yabanje gusanga umukuriye iwe mu nzu maze amurasa amwegereye akoresheje imbunda ye yo mu bwoko bwa G3, nyuma nawe aza gupfa yiyahuye. Ababyiboneye cyangwa se ababibonye bavuga ko uwagabye igitero uzwi ku izina rya ngo ni Comptable Martin Mwendwa yagiye kwa mugenzi we umukuriye mu masaha 12 za mu gitondo yitwaje imbunda ya G3. Ibi rero byaje nyuma yo kumena urugi kugira ngo yinjire, agahita arasa Koporo Shesise mu gatuza amukubita hasi. Urumva yamurashe kubita hasi kuko yamurashe mu gatuza ndetse no kubiganza inshuro zirenga 5. Nyinshi. Nyuma rero yo gukora ibi yahise yiruka yerekeza mu ishuri ryisumbuye ry'abakobwa rya Ngia, agenda arasa mu kirere nk'uko inkuru ikomeza ibivuga. Polisi rero yavuze ko ubwo yari iri ku irembo ry'iri shuri ngo nawe yirashe agahita apfa. Abandi batangabuhamya bavuga ko bavuze ko umupolisi nawe yarashe bagenzi be. Mu kurasana rero kwabereye imbere y'iri rembo ry'iri shuri. Ibi ngo byabaye nyuma y'uko bagenzi be batabaye nyuma yo kumva urusaku rw'amasasu. Yego, impamvu rero y'ubwo wicanyi ubu iracyakurikiranwa mu gihe imirambo yombi yimuriwe mu biruhukiro bw'ibitaro by'intara ya Siaya ngo ikorerwe ibizamini byo kwa muganga. Ibyabaye byateje akajagari mu mudugudu abantu benshi bateraniraho byabereye. Muri Kenya ni igihugu kigendera ku mategeko, ariko na kimwe mu gihugu ni igihugu kigira amategeko, ariko ugasanga abanyakenya babayeho nabi, bica amategeko kandi bayica nkana.
ku kigero cyo hejuru. Wabonye imyigaragambyo yabaye ejo bundi yakomotse ku rupfu rw'umwe mu mpirimbanyi yarasiwe muri gereza hariya mu mujyi wa Nairobi. Yarashwe na polisi. Hamaze iminsi hari imyigaragambyo karundura yagaragayemo n'abahanzi n'abandi basitari batandukanye barimo ba Nameless n'abandi. So rero bigaragare ko muri Kenya udutendo kwa Ruto ntitubura, ntabwo byoroshye. Reka tubashimire cyane.